bedawasi dia na chese Yesu Kristo asumdwe ne montra ara ho meka se minchiro doctor ni a otusi ushia na suru ayana esi ho asem no ye nheda emane hiaye nanso esi nyankopon de ma ho se mfonso ma ho a unya wele abawe unya na ntwukutu bi abawe mfonso ba ho a mame wala beso uyo hine kra ba yakwala abanyansapo dibube ameka sam so akira awon ya mama ebete no ese no ye fa bi ni pedua mu no onyame pe na dobe tiemi ya mama betra san kamen trans because no am fi dentist ra fi anche an kamen trans mo se be kasa chi bi bam asi eyo ya eyasin oba okwa woso ya ma mu fa nche me ama akwa woso eya but asi de eyasin se okwa woso na mami chia me papa prophet odifo ameya apa mi chia mami chia mi papa na me retire chehu akabore che anaso mi chia mami chia gana sopu nyina boy one and only I'm a dog most of dog mami chia mi followers mami chia me yele kwen mami papa ya mu ade bi na ayame na ani tina ma betrans na me pesa me kasa ho emfa otan ne abufu emfa mbeyi ma no na mu nya abotre na to boas ne ti video na share video ma ne ko bi nsa meni asa metai obi meni asa me disrespect obi meni aso se meni obi wo manso na mu nya me wa ha ne se e baba no kura di hene Bible can say more Revelation 6 no o see aluma sam Proverbs chapter 6 Proverbs chapter 6 no yeluma sam ene be su ye free ebreje nkan na mebo so orofo o kan Matthew chapter 8 na owura bi yare ye no ko Yesu nchen no ka Yesu me ba awuda ho owura be se ko hwere mame na nipa ne doso Matthew 8 asem na ni ko be so go yi no asemu a papa de ka so owura me wo mrase na me wo mu so mo me mrase me tumi ase a me ka so bi nko a obi ko bi mra obi ba na mo wura ka asem na da Yesu ka cheni pa se a me hu aba mu ni pa bi a bread ho ase tie mra eti wo gidie ka sisi na anu kire se ugidie agenkwa ko na obana sorry yamama ye kama Matthew chapter 8 1 7 na say verse 1 go yin say Ghana oman awu oman Ghana awu ye hia Yesu Ghana awu obi say Ghana awu da ben awu from say MPP aban ebetena so eno muwi owu ya sabe ye kopa na krabia no ye na ko she fridge a ye di hu abobo eno ene ye former president Ghana wu yenti ye se ye pani obenya ne Ghana
because Lazarus ewuye no na Mary ni Martha chance na dawo pa ni Yesu na dawo pa ni Yesu nti omo chance obeba nti okodu na Martha ka se Yesu ono Mary Saba ntamanka wadamfo enwu no wawu na nsani wa pro wa bon sister be ma menua Ghana apro abon ewu Ghana ni daso biem me de bia me kase se Ghana ye ntama ya bobagu adaka mu a ene ye ma me papa de anka me wi akoton me mpese me hunu enso me ye de ye mu na mete ye so man bia kanko o man bia kanko okay, 2 Kings chapter 6 now. So na nkrofo mani bia na komode o no wani abre no mu kuro ni pono so no mu kwa ye beku omo nwan konso o mewu no mu sisi o mo ho se yanko ye kwon ye nyanko a ye nyanko nso a enya na babo so mo bo wura kuro no nko na kuro no nyina adampan no nko fa japade o mo pe Ghana minor tomp atwabese na etwabese nso eya asofo ene ye omoboade sebe nyansa ema man panifo na wode epija oman no ene nti ye president na Akufo Addo betena man sui ye musia papa opoku nyina ye Pentecost ye chairman me se Pentecost for do me pa because me ware Pentecost ni baba ebetena so Okofo poku nyina ofa ya papa Istu Anaba ofa ya papa Donka Williams ofa ya papa Dakwa Mix ofa fa so bibiri na Akufo bedi o mansui wose me na Akufo Addo me hye Ghana fo bose me hye nyame bo by myself I swear that Tiao Matthew chapter 43 no 21 was so manya antimi afọ megurade masa prograde medjuma na me ase won se emu aba beba no obeti efi oman foforo nsem e de akoma oman ye betimi di mu aba be den ebeba papa ba umia wa kan sa quotation de kan me pesa wakoka Zakaria chapter 4 not my mind not my power ti mama quotation no nenipo de hame uye Islam ni di uko quotation e chia emfa me ho me tia siasa e baba umia na ye di o man shere na Akufo Addo nsa no ye wo se wantimi amma ababia mfiri mu amma ubi sem pipi 45 se ka dwumati a mo ba motimi abaya o maka chi se yilebi o maka chi se covet o maka chi se free education me catch up praise Ghana for muntie free education abanana why ade me bo abaso na mo krono ne koma ewo mu no esewani awofo am betwero mo ma betwero next month no me pacho one pesikanto no less than 10,000 eba pro me second born ko me spending more than 10,000 it is emergency say fofofo a edu a ena mbu afeye koyenim masre cameraman ne producers wo ma me kwama me nkasa na nsamo makoma so asem bia se makoma so ma etwase me hwie gu Ghana fo anim na me hwie gu osoro Nyankopon anim besesa wo senya wo yada onya na bia obewe na moda ebe ye wo ya no ya du tuna kora bisi wani ma ne sa mo ho me tiao asofo ekoka papa ho Akufo Addo Parliament House if is omo command sabi omo de nyansa koma na Akufo Addo ana ba ya Ghana men nyine Yesu na abehye boso besika tida na mebo a ejefo mo de mo twam yentie na Akufo Addo insam kakra bi na me twam nkomo so producer mo pa mame
And then more Munina what is the Percy National Cathedral. A more minor. Ebe Boabwa Christopher Nina Wagana no. A Dubra here. Na before air our project no so no. You see in charge there. Pentecost penny pa. Dr. Opoku Nyina, Apostle Opoku Nyina, Ono, Edadano. Pentecost, a minimum of a year, Juma. That's a America. Or coming Hoko. No, Coco Brabra, Christopher, Ghana for America, no. 20 more than one in Pia for in Pia Cathedral, no cost. Or yeah, Juma Kama, mammy. Never did say a Quabias and Nabno Suntino Cathedral, your best see and send 24 about the. What will wash our say? On the same Yamibo. So basic cathedral. Me pass Makoko to look. Was it so be see ya? Or Tnada Mujini, Efa Pran, Ebo Sicano, Ehundaya, Obesi, as Waba, Montia to Papim. Ye Nimson and Echo for now, men won Naya the Dapo Sunti. I know Kosha was said, Messica to Dramanyakopo. Me, one can't say, would you focus to me quick? What to Obama Madame Ba? Woman no back with see the Amanyakopo. A comedian Siman Yakupon can be died. Sadi papa. Opoku Nyina ye ka church say to me building temples asoda manyame a ye Pentecost ansaba CAC Methodist Roman ne keka ho obi a wo church building kanini ye hu asofo school dem no obi ehu say mamnya bibi na wurade hwe so no nhira me because David e ka so be hihia dan the ba Solomon e to aso Nanado, emi se one planet. Me pese ma ko sa quotation look no na be se me di na temtem ma bobo so no. Na na memwo no akabo so mi sia. No dia memwo ni ba wi. Ni etia ne se, mon festia ne mame, producer. Mon festia ne mamunya ne ready. Na mo na tie fonti we cathedral ya bubu oman na japade ase no na afei aye swimming pool no ba o yesi evesia ne ma no a Ghana for the odo kire no a ye nkwala mu gu free education school community o mo nya duane ni ukona beans ni wa e be sagare gu chance se kopa bibi na padi no Captain Smart owo nua TV Midra Jena Ono Eswasment so ko si cathedral Captain e feeling o kan okore Kabitela ebe kan ho asem say e scam Fofi Antwata Enware abam ne etia an say ye papa Donka Williams wa redro efi National Cathedral Mebo, ni ebisa se hwan na your head. Ansom kwaji sika wo chief lemamo, ya papa Opoku Nyina, ono di anim. Sa papa yi, etwa se man no eni ni sinkunwa bu nkunta. Odi za wusi ase de ko afia ase de ne ko. E papa Opoku Nyina. Si uti ase na ka kire rade so fa bo ne nchew. Ani na he ne papa is to Anaba. Ono so a resign. Enu na he na Dakwa Mills a resign. Na fe resign na no resign. Me pacha ya papa Donka William Bishop. Omna me kacha se sikadie bi ankoso ti no resign ye. Ya papa is to Anaba ono so resign ye. Me pacha abra sa bodu yi mo banjabe. Simu iwo hoy
sa team no sika chief leman cementa captain smart sika amanfo donate ye ne ya bufuo wo mu ne se ye beto aba no mo tete mo V8 ni mu o me bana ni pasala wa wiem mu ko bi so se abrochi sa ye to aba enti se boko asabe adwemi ni am ko bi sa se ti ye to aba mu ntumi mo canopy mayen ne ye ntase no das ne ye to pepepe ma jeme misa akwala no ko sku obreku su no awona mu nwiram mfuturom sabi kidnappers efa kwan so a o metima chinkola bibri maya inkola ye da chinkola ne be sei no asofo e mamu invitation no nkwasese na moko kakan meme ye sofo bi nkwasese na moko kakan mantima hwe vice president ni mamisa na kwashi ana hu brekusu freedom ko abenya adwasafo mpasoaso ekwa akosi brekusu ye mfuturo akwana mo ye nwajai mfuturo pa enu obi entwa babonte me se me de camera ba kosi so ni yakotwa ba ma wiase na ehu na kwala we pon a wo mo na mfuturo mu saa de be de ko ko abenya mo ko e mo antima bisa maso so mo ka mu AC mo de kwaje sika vice president siamo de be de obi aso ka che we de be de pa me yenkoni nko hia no abeti maka no kore obeti maka no kore kana kora mo bo yeduana ana ye kes hada no anti man frechiri abosom hada no anti man frechiri abosom chira botum so hyen kom se mbaba 20 something years mu piso da atwa ko ba no no asan da ne no se maba mu oni nye ora bo haya attention TV ni jana ko University Foundation boy chido mediane property reka ko sempi back to back we show se beko mentan obia ba so ko ko no won ti ni kura ma osoro omo hwe ba o mieru kan kire ne se Ghana memburu ebre nti den na wo ba obetima ya mo mo ka se Ghana be mba ma chiche huba edu ba bi no edu ba bi ayeto hu you know unya pipini a ya fa ma sabe ya to aba mo so mo ngwa mo busuan ho sika ba ya na mo se MPP formal loan sika no dodo na akodi Pentecost asori nsam Pentecost members no me dem because na mo president ba ko yopoku nyina vice president baba mami ka no krete nya be do na mu sawo nsa ko ka sa vice president nsa obetra so a papa ne nipa ba yia wono wa hwa ba ka wono aduro ne nipa Ghana for de ba yia wono amikura ka so me soja wo so no ma hwa wutimi mpie muti o man wemu ni ya po soja ni tuo aw ka so million city ewi akire no ni ya papa dan pare ni pictures AP abontene muti me vice president see a security system ya ya ne dai muti o man wemu ni eku mejo maama mu hunu no ma muti o man wemu ni eku soja ni wa shaman muti o man wemu na police fo owu muti o man wemu adami ni police ni bi kasa mere kra ho ya wosi allowance sibi o mo de mo nyina wan yi ni nyina afiri ho police obeto abeti MPP tan to meto atiam sena wo police case na ko chiobi ni wo police no mistakenly na aroba ni tumi tutu obo abeti se abambe tikisa cost majima bisa vice president ya doctor so mugu kolebu a omu dwane kwa aburuchire majima bisa se den na mba ma ya doctor sin wa stay ya man mu wantima hwe majima bisa ba mi ase mo de mo yare a mo tena prem kwa aburuchire akosam ho yare majima bisa enra mi ko tumi se
ka kwani kumi akasa be jonso me ho odi za kwano so kra no tu skro dey admo inside na you to the pride no so say boo sikai mechanism ni o order akomo dia manfo ya maame no ton ye nto ya yire no ton ye nto imagine se wa foka konkra so ko ton ade ni ya nto hwe obeda be fie kana sopo is that time you see a kind of correct politicians me politicians be be share ball maso dem me aka kam de onyina di betutu dwa aka akra bi de onyina di betutu dwa and sopo boy wi a me this time around we are politician now ba mo se me more spiritual we are me pa cha wo ba no now kita V8 brand new and V8 brand new kwa meje no me bisa won peso aso nyama awaye ansa wo sa me ebiem na sama bo ase kona ko wini ebi be share be bo ase mbo se ties kroba beto ma to dem wo mu wi obo so mitiri so fu jimi fo me ana ma to me ties na ma to me ne ma so de ma no ntuntum be kan se o vice president open resources are what the back of around say you more resources never go see cathedral. I will never do it. A common name. Oh, Miss Amanda software. I do farm a lot. A software I'm a foot up and mother that machine house. Mon pebre be a pontino. Your friend Mudimika. I would have mobile. High attention TV. Subscribe channel. Like page no na odi for me hu ne anya na babeka me found ni babeka e se me kan ko rekire wo na odi to ho wo ba wie secondary school wie wantwa ye ka free education we be say wo se ko en kwala no omu akwala ti me ko school 2 weeks na betra fie 3 months mo ti me be say ba me ase wo ba den na betima e ma sa de ne twam no double track again. Me ba ko school 2 weeks aba fie aba trafi o 3 months SS when chamo 2-3 months o me SS bi say juma be no ko e nti private individual no okocha de ho anu am 200-300 what you say tia se okwasia kwa apia no ya boa enya nchende ne bodwe moment ya sese sa sofu yebedi no kra kire politicians na omumbu o man ne kwasia o man be koyie gina sofu so o man ne koyie gina sofu so orofo high attention TV be bia no kore edihi arani shira ayokese medase makrao bye bye.